Makiaria matongoretio ni munini wa gavana Murang'a Maina wa Kamau, atongoria aya kuma gicigo-ini kia ubunge gia Kandara ni meyeheranitie na miario ya mubunge wa gicigo giki Alice Muthoni Wahome, makiuga ucio ni murugamo wake kiumbe indi ti murugamo wa andu a Kandara. Tukura Uhuru wa Kenyatta amenye maru macio ma Alice ni make andu a Kandara mamwendete muno na nikio twamucagurira kura nyingi uguo akira muigira Marindi na nikio ndagira kwaria gu Kandara gwitu ekwenda kwaria kuria Marindi to ni ehithite. Atongoria aya ni mareganite na miario ya ati mutongoria wa bururi niwe wagiriirwo ni kurio kiuria kigie kwambatira kwa ngarama ya muturire, makiuga kaunti ya Murang'a eiki ni amukirite mabilioni ma mbeca iria ciagiriirwo ni gukinyaniria tabarira cia uthii wa na mbere matura-ini. In the last 7 years, Murang'a County has received 7.7 billion shillings from the national government led by Uhuru Kenyatta. Number one, equitable share transfer to county, which came to about 68.14 billion, and CDF allocation of about 2.56 billion. This has been achieved by the Government of Kenya, disbursing 1.4 billion to Murang'a County as a means to improve the ability, opportunity, and dignity of those disadvantaged on the basis of their identity in our community. Na kuona gicigo kia ubunge gia Kandara ni kiamukirite makiria milioni 700 utongoria-ini wa Alice Muthoni, atongoria aya ni moritie mutari wa mathabu wa thirikari guthuthuria mbeca ici uria ikoretwo ikihuthirwo. Mbeca iria aheagwo agirwo gukorwo akihakikisha ciaruta wira ni wira wina impact. Mundu ni ati utinda agitugambirirwo horo ati turakabara tureka atia na duty icio ni cia national government, okage gukorwo arakama ng'ombe na thara wene kwi mbeca itameka ciathire ku ni murona maigo ndagweta mbeca icigite thini wa Kandara tutiraciona milioni 700 kwari horo wa ma ni mbeca nyingi muno na twagire kuona uria ireka koguo thirikari twamiuria na gitio itume andu utomeka maundu macio forensic audit tuonio exactly Muthoni Alice ekite na mbio icio miaka akoto egitiini. We are calling upon a forensic auditing on that amount, which is close to 1 billion. What they have been doing with that money, because we have already seen most of the toilets are in the dilapidated state. Nakio gikundi kia mbeu njithi kuma kaunti-ini ino ya Murang'a ni makomithitie miario ya Wahome guku makiuria atongoria kuhe mutongoria wa bururi gitio kiria kimwagiriire. Turenda kwira Alice Wahome Uhuru wa Kenyatta ena haki ya gwetha giti o giothe kiria angenda bururi uyu, katiba igicenjio yetikirie o tore na Keruto ena haki ya gwetha giti thutha wa gucabu thirikari-ini me hamwe na Uhuru miaka-ini 10. Uhoro wa gukagirira Uhuru wa Kenyatta hindi ciothe na makiria muno turamaka ati arathie ku address mutongoria wa bururi ena nguo cia toro night dress. Undu ucio no turonire agira mutongoria wa bururi gitio muno. Oho mbeu njithi aya ni moritie atongoria aria makoretwo makigiritania na munini wa mutongoria wa bururi William Ruto metheme na uteti na ithenya-ini riu meheane hari kuhingia ciiraniro iria mereire muingi. Na turoria Alice Wahome na aria angi Ndindi Nyoro na Moses Kuria na Rigathi Gachagua ni twende tukumuria kindu kimwe tu, niki makoretwo magietha. Atumia nao maugite Wahome ni aheanite mbica mugaru no ria atumia makoragwo. Atumia mwenzetu uria twihokeire ruo gututetera ithu ta atumia arathie kuruma president, turenda kuria ati turi atumia Murang'a kagithurano ari kia rucio tondu Muthoni araruma president life. Ithu ni tuiguite ruo ta taikaria Murang'a tukienda kwira Muthoni atiriri oke Murang'a apologize atumia Murang'a na kuria wothe guthire tukumukora tondu ni aratuconora. Ngiribotera Njata TV kuma kaunti-ini ya Murang'a, nie ni Kanyoro wa Wanjiru.